kajeno ke bua ka sehloho se sereng the small group and the origin of the small group. We are talking about the heading that says Mokgahlelo o monyane le metso ya ona. Hallelujah. Amen. In simple terms, re ka no re the story of the origin of the small group. Ka tsela tse ding re ka nna ga re pale ya motheo wa Mokgahlelo o monyane. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. A re lentswe la Modimo mo bukeng ya Dikeletso chapter 5, Acts 5, Kgomotso chapter 5. verse 42. Yes. I'm reading from NIV translation. Re thotse? Are we there yet? Amen. Hallelujah. Amen. Yona e baleha ka tsela e. Every day after day in the temple courts, Letsatsi le letsatsi ka tempeleng. from house to house, Metse ntlo le ntlwana. they would stop and teach Ne ba ka ema ba rute. and proclaim the good news Ba bue taba tse ntle. that Jesus is the Messiah. Hore Jesu ke Mesia. Every day after day Letsatsi ka mora letsatsi. in the temple courts, Ka tempeleng. from house to house, Ho tloha ntlo ho isa ntlong. they never stopped Ha ba ka ba emisa. teaching and proclaiming Ba ruta le ho bolela. the good news that Jesus, Taba tse molemo hore Jesu He is the Messiah. ke yena Mesia. Hallelujah. Amen. Letsatsi le letsatsi, Day after day. they were going, Ba ne ba ema. ba tsena ntlo le ntlo, House to house. ba ruta, Teaching. ba proclaima, Saying it. Ba bolela. ba bolela Proclaiming it. that uJesu Hore Jesus unguye umsindisi. is the Messiah. Hallelujah. Amen. And then ho bala Dikeletso As you read Acts chapter 2, chapter 2. they were devoting, Ba ne ba inehetse. hallelujah, Amen. letsatsi le letsatsi, Day after day. ba kopana, Meeting together. they were one in spirit, In a training ba le moya o le mongwe. one in spirit. And then they were teaching, Ba ruta. ba rapela, Praying. hallelujah, and fellowshipping together. Ba kopanela hammoho. And then Bible ere, And the Bible says Modimo o ne a ba ekeletsa letsatsi le letsatsi. God will add day after day. Hallelujah. Amen. I want to run. Ke batla ho- Eish, Jehovah, please help me moyo hallang. Reality is this. Nnete ya taba ke hore Kore 90% ya batho ba ka se tle tshebeletsong. 90% of people may not come to the service. Hallelujah. Amen. Remember COVID happened. Hopola hore COVID e etsa eng? So batho ba skeptical. Jwale batho ha ba so be sure. Hallelujah. Amen. So nnete ke hore The truth is that 90% ya batho nomoro ye moruti e buang ba na le tshabo ya ho tla tshebeletsong. are still skeptic of coming to the church. But there is that one thing e le ba leng open ko yona. Empa ho na le ntho that they know. They are open to prayer. Ba buletse thapelo ho bona. Hallelujah. Amen. They will be willing that motho a ba rapelle. Ba dumela that someone may pray for them. But ba na le tshabo to come and fellowship. Empa they are so fearful of coming ba kopaneng. Hallelujah. Amen. 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 But we need to change that. Empa re hloka ho fetola taba tse. Re na le bokgoni ba ho etsa ba go fetola seo. We are able to do that. Hallelujah. Amen. Because of nna le wena Modimo has given us the capability Ka baka la hore you and I Modimo re file bokgoni that we can be able to reach unto them. hore re kgone ho ba finyella. Hallelujah. Amen. One of the greatest opportunities tse re nang le tsona, Menyetla e meng e meholo that we have. hallelujah, Amen. it's for us to minister in our homes. It's that re be le tshebeletso mahaeng a rona. Hallelujah. Amen. Lentswe la Modimo ho bala bukeng ya Dikeletso, The word of God, as you read the book of Acts, e re na ba tsena ntlo le ntlo. it says they would go house to house. When people were not coming, Ha batho ba e sa tle ho bona, they were going. ba ne ba e ya ho bona. Hallelujah. Amen.
And then nna le wena And you and I re na le those have opportunities. got menyetla e. Re na le mahae. We've got homes. Hallelujah. Amen. Re ya tsamaya ko We diphakeng. walk in the parks. Hallelujah. Re na le mesebetsi e re sebetsang ko yona ya matsogo. We've got workplaces where we work. Re ya dimolong. We go to the malls, the shops. Re kopana le batho ditseleng. We meet people in the streets. So we've got opportunity Jwale re na le menyetla to minister unto them. ya hore re etse tshebeletso go bona. We need to win people soul face to face. Re hloka ho hapa memeya sefahlego ka sefahlego. Hallelujah. Amen. We need to win the soul face to Re face. hloka ho hapa memeya sefahlego ka sefahlego. Hallelujah. Amen. We need to evangelize. Re hloka ho etsa evangeli. Hallelujah. Amen. And then ntlha e bohlokwa ashi, Another important point is this. ke gore we need to meet people where they are. Re tlameha ho kopana le batho moo ba leng. Hallelujah. Amen. Re tlhoka go kopana le batho mo ba leng mo teng. We need to meet them from where they are. Amen. Amen. Lentswe la Modimo le re The word of God says, Ezekiel Ezekiel a kopana le bona mo ba leng mo teng. met them where they were. Hallelujah. Amen. So le rena, And as for us, we need to meet people where they are. hloka ho kopana le bona moo ba leng. We need to care for one another. Re tlameha ho kgathalla. Hallelujah. Amen. And then we need to have fellowship with one another. Re hloka ho ba le kopanelo. We le ba need bang. to build Re relationships. hloka ho aha dikamano. Hallelujah. Amen. Bona, Listen, there's a lot that we can learn from Aquila and happy le Priscilla. ntho di ngata tseo re ka ithutang tsona bathong bao. Hallelujah. Amen. Bibele e re, they were having church in their houses. Ba ne ba na le dikereke ka tlung tsa bona. And then they were able to minister to the people ba na ba le teng moo. Ba ne ba kgona ho etsa tshebetso And ba then people who were there. Modimo was multiplying daily. God would multiply them letsatsi ka letsatsi. Hallelujah. Amen. Modimo o ne a ba ekeletsa letsatsi le God letsatsi. would multiply unto them daily. Amen. Amen. And then ke ka lebaka leo phuthego ya ba kurente had to grow. It is for that reason that the Corinth church ile ya hola. Wa bona, the minute we don't minister to one another, Nakong eo re sa tliseng tshebetso ho bothong ka the mong. minute we stop the process ya growth. Nakong eo re tlohella ho hodisa. Hallelujah. Amen. And then we can only grow Re hola fela if we are able to minister to one ha another. re kgona ho tlisa tshebetso mothong ka mong. Hallelujah. Amen. Do you know that kereke e o fellowshipang ko yona, it's a form of a small group? Now wa tseba hore the church where you fellowship ke group nyana. Hallelujah. Amen. O mong a re, "Ha, moruti, kereke e ka se be a small group." Church cannot be a small group. Let me show you how. Re ko bolelle jwang. When God looks at his kingdom, Ha Modimo a sheba mmuso wa hae. kereke ya how it's this little. Your church e nyane. So are you still saying it's not a small group? O ntso re a se sehloshwana na. Hallelujah. Amen. So God looks at his kingdom. Modimo sheba mmuso wa hae. Upon batho ba ba leng teng mo lefatsheng, Modimo all the people that are there in the billions of people ba ba leng teng mo the lefatsheng. billion tseo tse teng in this world. Phuthego ya hao, Your congregation it's just a tip of an iceberg. ke Ke setshanyana, ke palonyana. it's just the tip of an iceberg. Hallelujah. Amen. When you look at ka tsela e Modimo a shebang ka yona. How sheba the way that the Lord perceives. Hallelujah. Amen. And then that's how we grow. Ke tsela eo re holang ka yona. From mo bonyaneng bo re leng mo Go teng, tloha in the smalanyana group we grow re a hola. hanyane, Small. hanyane. As they were going house to house, Hantse ba ya ntlo ka ntlo. as they were going house to house, Hantse ba ya ntlo ka ntlo. Modimo was faithful. God was And then God was multiplying. He was still multiplying unto O them. ne a oketsa from ntlo ena Adding ho tloha this to house ntlo ena, to that other ho house. tloha ntlo ena From this house to ntlo ena. to that other house. That's how the church grew. Ke tsela eo kereke e hotseng ka yona. And then we can still do the same. Re ka nna ra kgona ho etsa jwang. Hallelujah. Amen. Remember, we are not allowed to meet in massive numbers. Hopola ha re a dumellwa ho kopana ka nomoro tse kgolo. Hallelujah. Amen. So, if re batla ho reach 5,000 people, Ha re batla ho fihlella nomoro e moruti a buang ka yona. how can we do that? Re ka etsa jwang na? Small steps. Mehato e menyane.
one house ntlo ka bongwe to another house, go isa ntlong e nngwe, to another go house. isa ntlong e nngwe. That's how we are going to Ke reach. tsela eo re tlo ba finyellang. Hallelujah. Amen. 30 years ago, Lemo tse 30 tse fetileng, Phutheo ena ya Moreleta Park this church Moreleta Park ile ya hola ka baka la di small group. grew because of the small groups. Hallelujah. Amen. It grew to big numbers. Ile ya hola ka nomoro tse kgolo. It grew to more than 10,000 members. Ile ya hola ho feta nomoro eo moruti a buang ka yona. And then we were able to experience Re kgonne ho iponela that small groups hore di hlotshwana can be able to grow to a bigger number. di kgona ho hola di ise nomorong e kgolo. Ke rata ho rotloetsa tsatsing la kajeno I want you to hear this morning, that it is possible hore ho ya kgonahala that we can grow hore re ka hola. from where you are, Ho tloha moo o leng mono, from your house, ho tloha ntlong ya hao, the park, pakeng mo o kopanang le batho, where you meet people, ko mallong. in the mall. Hallelujah. Amen. We will be able to grow. Re tlo kgona ho hola. Amen. Amen. We don't need to have the numbers di be di ngata Ha re hloke the big numbers for us to grow. hore re tle re hola. But from more le mo teng, Empa ho tloha where we are, can be able to grow. re ka kgona ho hola. Hallelujah. Amen. Bibele e re The Bible Modimo says God ka letsatsi daily he was able to multiply 3,000. o na kgona ho oketsa He was dikete tse able to tharo. multiply 1,000. O na kgona ho He was eketsa able to sekete. multiply 2,000. A kgona ho eketsa He was tse able to pedi. multiply A 3,000. tlisa le tse tharo But tse they pedi. bona, Bo, Jesus. look. I said ke batla ho fetsa. Yes. You morena, Jesus. Imagine ne Bo. Phuthego during that particular Ka time. nako tseo, They were not allowed to meet ka mokgwa re na re kopanang. ne ba sa dumellwa ho Ne kopana, tshwantse ba they would- iphitlhe when they were supposed to meet. they would hide as they Hallelujah. fellowship. Amen. So ke ntlo e kanang e leng gore will fit 3,000. E tla kgona go kenya batho ba ba What 3,000. kind of a house would fit 3,000 people? And then wena would you build ntlo e ka kgonang go kenya batho ba ba 3,000? Now, no ka e ahan that the house that will bring 3,000 people. I want you to see this miracle in the book of Acts. Ke batla ho bona mohlolo ona bukeng. Hallelujah. Amen. Bibele e re they were meeting in the houses. It says ba ne ba kopana ka hara matlo, Modimo multiplied daily and God a ntse a ba eketsa letsatsi ka more letsatsi than 1,000. ka ho feta sekete. So let's take the venue e re leng mo yona. A re baka se re kopaneng ho sona. It's not a house, A se ke hall. ke hall. And in this venue can't take more than 3,000. This venue e ka se nke- But they were sekete tse meeting tharo. in their house. Empa ba ne ba kopana ka tlung. And then they were more than. Ba feta. God was multiplying. Modimo a ntse a ba eketsa. Potso ke gore how? The question is jwang? Come on now. How? Jwang? Na ba kgona go kena bjang? How were they able to fit? And then the following day, remember, it is not like kajeno ba thuba ba oketsa. They were not breaking and building. As they were fellowshipping and praying, Jwalo ka ba kopanela the ba next latela. day ho na le setjhaba se se emeng, Tsatsi se le emetse ho latelang, kena. there is another congregation waiting to come in. Eish. Hallelujah. Amen. And then the church grew. Kereke ya hola. Amen. Amen. O mong a ra moruti ke sa emetse answer. That's your assignment. The other one says, I'm waiting for answer. Ke yona homework ya. Hallelujah. Amen. Tsamaya o llela Modimo o kgone go kry-a tshenolelo e. Go and cry to the Lord and receive this. That how did they were able to feed? Ne ba kgona jwang ho kena ka moo. Amen. Amen. Remember, Hopola. everything is possible. Ntho e nngwe le e nngwe ya kgonahala. Everything is possible with Ntho e God. nngwe le e nngwe ya kgonahala. Hallelujah. Amen. Ha ona ntho e pallang Modimo. Nothing surpasses God. O mong a ra moruti a e kgonahale. But the other says, no, it's not possible. Yeah. With us, no. Ka rona, e keke. But with God, it is Empa ka possible. Modimo, ho a kgonahala. Hallelujah. Amen. So our task Jwale mosebetsi wa rona is to fellowship ke hore re kopaneng, and become faithful. re tshepahale. Hallelujah. Amen. In our houses. Matlong a rona. Amen. Amen. Malapeng a In rona. our families, Mahaeng a in rona. our homes. That's where pholoso e leng mo Ke teng. moo the salvation. Hallelujah. Amen. I was talking to Muruti o mong, Ne ke bua le the other pastor. and then he said to nna, Ore unto me. you said o pholositswe. Ore you are saved. Re tla bona tsatsi le o We nyalang. will see the day you get Then married. nna le wena we will discuss And you and I that are you still saved now? Also policy. Hallelujah. Amen. Because of
Who easy to speak about pholoso ho tsamaya mo hohle mo. Hobane it's easy to talk about the salvation. But it's as very well. hard to live it ka mo o dulang mo Empa teng. ho thata ho iphela where you sit. Hallelujah. Amen. O re o kena fela o hlakantshe ke sebiana ko monyako. Coming in, you meet the Hallelujah. Amen. O re wa feta, okay, ke sebiana, maybe ba se lebetse ka phoso. Ha o tsena ka mo o hlakantsha ke mankiwa wa shin. Yes. Hallelujah. Amen. And then, are you still going to be saved? And says, O ntso tlo go wa pholositswe. Jesu ke morena. O re Jesus is the Lord. Hallelujah. Amen. Or are you going to throw tantrums? Or le phela le etsa ka tsela ena. And o tlo lwana ka po rang na. Hallelujah. Amen. Pholoso re e bona kae? Where do we see Ka tlung. salvation? In the house. Re e bona mo wena mo o phelang mo We teng. see it where That's we where see. we see. Ke mo re bonang. That's why Bible e re Modimo was increasing to them dintlong. Ke ka ho the Bible says there would be Rena we have multiplied in their home. changed. Hallelujah. Rona re fetohile. Re batla re ahe moaho o We moholo. want to build something And then re batho ba tle. and call people. Hallelujah. Amen. But God multiply where they were. Empa Modimo na tla eketsa moo ba leng. As I'm about to close, Ke a kwala jwale. ke rata ho tlisa boipiletso. I would like to bring the call unto you. They did not have social media. Never sna social media. Na ba sna Instagram. Never sna Instagram. No sna radio. There were no radio. No sna There microphone. were no microphones. But they were able to spread the word of Empa God. ba ne ba kgona ho hasa lentswe la Modimo. Imagine o eme mo pela batho ba ba 3,000. Hopola standing in front of 3,000 But all people. of them were able to hear you. Empa kaofela bona ba kgona ho utlwa. Are you still saying it is impossible? O ntso re ha o kgonahale na. Eish. Hallelujah. Amen. Ke rata ho tlisa boipiletso I morena. want to bring the plea unto you. Join us as we are building the kingdom of God. Kopana la le rona a re aha mmuso wa Modimo. And we are going to build it piece by piece. Re tlo aha hanyane hanyane. We are going to build piece by Re piece. tlo aha hanyane hanyane. Fellowship, Kopanelo it's very key. e bohlokwa haholo. Hallelujah. Amen. The Church of Acts, Kereke ya diketso ile ya thrive thrived during persecution. ka nako tsa mathata. Hallelujah. Amen. The church of today Kereke ya kasheko lena can still thrive e ka kgona e nne e tswelle pele in the midst of challenges. ka hara diphephetso. Hallelujah. Amen. We can still thrive Re ka kgona nne re phele whether we are not allowed hore re ha re a dumellwa to meet with 3,000 re people, kopane le batho ba kete tse tharo. but we can build 3,000 people Empa re ka aha batho ba kete tse tharo bit by bit, hanyane. one step at a time, Mohato o le mong one ka step nako. at a time. Mohato o le mong ka That's nako. why I said, Ke ka hoo ke reng join us kopanela le rona as we are building the kingdom ha re of God. aha mmuso ona wa Modimo. It is possible. Wa kgonahala. It is possible. Wa kgonahala. Hallelujah. Amen. Fellowship, Kopanelo it is important. e bohlokwa. Buka ya Diketso, The book of chapter 2, Temane kgaolo ya bobedi. ere they were devoting E re bane ba inehela their time, nako tsa bona. breaking of bread, Ba ntse ba roba bohobe. breaking of bread, Ba roba bohobe. breaking of Ba bread. roba bohobe. Hallelujah. Amen. Even us today, Le rona kasheko. we can devote our Re ka time. nnehela nako We ya can rona. devote our Re time. ka nnehela nako We can ya rona. devote our Re time ka nnehela nako ya breaking the rona. bread, Re roba bohobe. breaking the bread. Re roba bohobe. We can devote our Re ka time, nnehela nako tsa and rona. then Mudimu can multiply. God will multiply. Mudimu can add. Modimo tla We can be eketsa. able to Re thrive. ka kgona ho We tswella. can be able to grow. Re tlo kgona ho We can be hola. able to reach Re millions. tlo finyella We can be dimilione. able to spread the Re God tlo kgona ho message. re tlo kgona ho hasa evangeli. Hallelujah. Amen. Ho sena sepe se se ka re sitisang. Without anything hindering us. Hallelujah. Amen. Re sentseng re sa tlo partake As we are about to take part, on the Holy Communion, selallong sa morena, I want to think, ke batla o nahana. ke batla o nagane, I want you to o think, tibise maikutlo. sink deep in your thoughts. Hallelujah. Amen. That
if it was possible with them, ha o no kgonahala ka bona they were mere men. e ne e le batho fela E ne e le batho ba phela ba tshwanakana le They nna le were wena. men like you And then they were able to grow to such a Bana number ba kgona ho hola because nomorong of eo. they were faithful. Ka baka la hore ba tshepahetse. And then they stick to se modimo a ba Ba bileditseng dutse sona. ho seo God has called them Hallelujah. unto. Modimo se a o bileditseng What the sona. Lord has O called ske you wa unto. suta ho sona. Do not move away Remain from them. faithful. Dula o tshepa Tshepahala mo modimo a o Be bileditseng. faithful where you've been Dula mo called. modimo a o bitseng. Stay where God has called you. And God will be able to increase. Modimo o tla kgona ho hodisa. Hallelujah. Amen. They devoted their time. Ba nnehela nako ya bona. They devoted their time. Ba nnehela nako ya bona. Sharing, Ba ntse ba abelana, caring, ba hlokomelana, looking after one another. ba ntse ba hlokomelana. It is still possible today. Ho ntso ho kgonahala le kasheko. It's still possible. Ho a kgonahala kasheko lena. Hallelujah. Amen. That's why ho bala lentswe la modimo mo bukeng ya Matthew 26. As you read in the book of Matthew 26, E bolela mantswe ana. it says, E re le etse hona e le sehopotso. do this as a reminder. Hallelujah. Amen. Etsang sena e le Do sehopotso. this as a reminder. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sehopotso sa eng? What reminder? Hallelujah. Amen. Are ona ke mmele wa ka. This is my body. Abelanang ka ona. Share it. Abelanang ka ona. Share it. Are as you are about to partake, Ha le tlo nka karolo. as you are about to partake, Ha le tlo nka karolo. Bibele e re, The Bible says, he broke the bread. a roba bohobe. He broke the bread A roba bohobe. and shared amongst barutwana ba hae. A bo abela ho barutwa ba hae. And then as Unto he his was disciples. giving unto them, Ha ntse a ba fa. a re se ke segopotso He sa said, mmele wa this ka. is a reminder of my body. Mmele o e leng gore The body which was is going to be tormented. that o ileng wa otlwa. Hallelujah. Amen. O e leng gore o tlo thagisiwa. That is to be crucified. Hallelujah. Amen. O e leng gore o sentse no sa tlo utlwisa botlhoko. It's to be crucified. For gore dibe tsa rona di That tshwarelwe. our sins may be forgiven. Amen. Amen. So in the same way, Ka tsela yona eo. always Ka nako tsohle, when you do this, ha o etsa sena, remember hopola what I have done for you. seo ko o etseditseng sona. Hallelujah. Amen. Ere in the same way, E re ka tsela yona he eo, took the cup. a nka senwelo. Are, this is my blood He says, ana ke madi a that will be shed a tlatla abelwa. on the cross A tlatla a tswa sefapanong. every time. Ka nako tsohle, Whenever you partake on the Holy Communion, ha o nka karolo selalong sa morena, remember my body, hopola mmele wa ka, remember my blood hopola mmele wa ka, that was shed. o ileng wa o. Hallelujah. Amen. Le rena tsatsing la kajeno, This day, as we are about to partake re tla tla nka karolo on the Holy Communion, selalong sa morena. I want you Ke batla hore that you remember hopola what Christ did for us. seo Kriste a re etseditseng sona. Hallelujah. Amen. Ba Kriste ba bangata, Many Christians, they only stop ba ile ba emisa. ba ema tulong e le nngwe. They stopped in one place. Hallelujah. Amen. They only stop Ba ile ba ema. ba ema fela They just stopped. gore madi a Kriste Jesu, That the blood of Jesus, it only washed their sins and they stop there. a hlatswe dibe tsa bona ebe ba ema moo. Hallelujah. Amen. They forget gore modimo o entseng in the book of Acts. Ba lebetse what God did bukeng ya dikeng. Ere as they were faithfully sharing of the bread, E re ha ntse ba abelana bohobe, devoting ba their time to prayer and nehetse caring nako to ya one bona another. thapelong le ho kgathallana. Ere modimo multiplied. It says God a ba eukelletse. I want us to grow. Ke batla re hole. And then I don't want us to grow only in Ha numbers. ke batle re hole nomorong. But ke batla re fihle mo e leng gore we are growing Ke spiritually. batla re fihle where re holang semoyeng. Today as you are going to partake, Ha o tlo nka karolo seng hona. remember Hopola. that yes, it washes our sins. A hlatswa dibe. Amen. But he setse re qetile go hlatsiwa dibe. Empa after being washed of us. What then? Ho etsahala eng?
Go to the ends of the earth. It says, "E ya ho fihlela mo lefatshe le So we felang." need to grow, Re hloka ho hola, but we need to be faithful. empa re hloka ho tshepahala. We need to be faithful Re hloka ho tshepahala in breaking the bread, ho robeng ha boholo, in caring for one another. ho kgathallaneng. In the same way, E re ka tsela yona e, he took the bread, a nka boholo, he gave thanks. a leboha. A re leboha. Let us give thanks. Father, re a leboha Thank you, Jesus. for your blood. Yes. Re a leboha Modimo wa ka Thank you, Lord. ka mmele wa hao. Re a leboha Modimo wa ka that you Thank you, did not Father. spare your body, but you gave it as a living sacrifice unto us. Re a leboha Modimo wa ka. Yes. We thank you, Lord, Yes. in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Rekaja, we can eat the Shall bread. we eat? It says, in the same way, E re ka tsela yona eo, he took the cup a nka senwelo, and gave thanks. a leboha. Re ka leboha. A re leboheng. Father, we thank you Yes. for the blood that washes. Madi a hlwekisang Modimo wa ka, a hlatswang Modimo wa ka. Lentswe la hao le re Jehovah, even when your sins can be as red as a scarlet, but your blood, e a re hlatswa, re be as white as snow. We thank you for the blood. Rekano. Shall we drink? Thank you. Jesus. We can stand on our feet. Yes, Lord.
Hallelujah. Re sentseng re eme ka maoto re ka etsa phoso e kgolo It would be a big mistake that re tlole ba bang. to jump others. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. If o teng Haebane you are here, and then selalo se o tlotse ka the mistake, Holy Communion might have jumped you by mistake. please o ka no phahamisa letsogo Phamisa fela your hand wherever you are. and then batle ba kgone go serve. Hallelujah. They would serve you. Ba tla o tlisetsa mo. Because of ha re batle go sia, We don't want to miss you out. ha re batle go sia le o a le mongwe. We don't want to miss even a single one. Jesu a re Jesus said, bohle ba o mphileng bona everyone that you have given, ha gona le yo mong none of them o a lahlehileng. shall be lost. So that's why re sa batle go sia. We don't want to leave you behind. As they continue singing, Antse ba tjho jwalo, ba re ka lebala jwang. how shall we forget? Yes, Lord. Yes, Jesus. Let's see Seanego, ke kopa o tle ka pele o re lebohele tshebeletso ya letsatsi la kajeno. Modimo a re etse hantle. Hallelujah. Modimo ntate papa ka lebaka la morena Jesu. Modimo a ka re ya leboha. Re ya leboha le nakong ena. We thank you, Lord. We thank you for your favor, God. We thank you, Lord. We thank you for your blood. Re leboha la o shile ko sefapanong ka lebaka la dibitsa rena. Re ya leboha Modimo. Re leboha la le nako re fileng yone papa go tla mo tshebeletsong. Re ya leboha morena Jesu. Re leboha hobane o re file favor, my God. Re ya leboha Modimo wa ka re bone tsatsi la gompieno. Re ya leboha Modimo. Re leboha le lefuku la gago papa hobane lefuku la gago le tse fela le sena merero mo pelong ka lebaka maphelo a rena. Modimo wa ka re ya leboha. Re ya leboha Modimo re rona tlhokiso le poko. Re ya leboha Jehova. Re ya leboha Jehova. Re ya leboha ingagaraba. Re ya leboha inkosi ya makosi. Re ya leboha. Re ya leboha. Re ya satana baba yende de boshia. Re ya tala baba yekesia tala. Bobo yende de boshia tala baba yekesia tala ba. Roko sotolo bobo yende de boshia. Re ya tala baba yende de bobo yete de bobo yende la baba. Re ya leboha Modimo wa ka. Re lebohela ka mong lo mong o tletse ya puso ya Modimo wa ka.
re a leboga morena jesu beke se tse tlo thoma ke re modimo wa ka tsamaya le rena ebe wena modimo wa ka o re thomisang beke ya tsatsi la gompieno papa ka lebitso le lentle la morena jesu re a leboga ka lebitso le lentle la morena jesu. We thank you Lord. Amen. Re a leboga modimo a re etse hantle re tlo kopana for the small group. Thank you.